Right up with your for Mobibia Kwaba. Ha, Emraso. And Benfo in Atrasi, the dream team Atrasi. Danny Boy, the CEO. Aha. 2017 CEO near Dajekora. Or Kono or Badajini Poso because of 27th March. Program Cassia Basso was in it. As only FNT. Danny Boy, you anymore. Yesi ya ontenadwuma mo ni adaje kura ye de cables bin nam ha na bin nam so na bin nam fom ni nyina nyamedwuma da ni se oye nti ya mo bibia kwa aba samre se kofi ya trase abusuafo ni nyina trase mi ni kofi poku so time achi den na Ghana enya 63 years fishiapa aha Ghana afenko Ghana emeto ye mfie so aha so we studio how to move say ya diga na mfie no papa bibia ya Africa container dry Kumasi online ye mfe ni agro na de anwanwa dasoro kokora ne say afiga na nyina be ye 6 match no wo Kumasi online aha stadium ha na wiase Ghana mani nyina be hia nti na ho akohia say ye host mpanfo ni bi wo ha ti uba how to move say ha efe container dry ha enya izo na na dumu nyina videos egu ha nchamrepam ya ba mama wo se Kumasi online o de ya o de asem na munim ba bi efiri ba samra America sabusuafo nyina ahia tie we ni eba orofo yankumo hia frem prophet patafo me ton sadia from 27th of March 2020 ya watch night kesie bi ekoso ewo Kumasi abrepo esubonten di ba bia wo bia so wo Accra Kumasi Tema Tamale baby a wo bia African kro bia so a wo hwemi bia bre Kumasi na sa watch night kesie onyame ede ne nsa ebeka ne ma say yare bi na da so kwada na bi na da so atiti bi na da so bomoden na fo haw no ene amane ni nyina bre Kumasi se bibi tire wa adwene so na po obi ene wa susu wo haw ho a bomoden na fa number ne ba ko ne frɛ me ya hwe wanim eye de 27th ya Yankubo Israel. Okay, yomo bia kwa ba. Sani yoma dika mama nya ntie no. Sama sisi wiase na yesa mpanfo yina ba studio ha because hana prophet patafo be shen kom say, mpanfo munya careful na de nam yomba no. Esoso. Say step ye de be bom ya yekọ ancha na coronavirus eba ye be kai na de sisi no ehu prophet patafo be ka say he coronavirus ra aba no. Munim de aba wiase a mo ka say China fo nko na enya boni bi nko na China fo ayo na ba Europe ba America nyina na officer prophet ehunu na bi no de beto ye so de na asi some asisi wo Europe no se si ade Italy kura de si ade etimi mo match bi mo enra pa me re ho me tem ai TV ho pa match na Juve pa ni Inter Milan bobo anoma kranti studio adanya coronavirus a say Italian Italy league ni nyina ma ba bi kura de yantimi ammo ehun akohia se Kofi Kofi akwaba mejo so a Kofi na hoye nyame adom bibia boko na de ekosu wiase ni ayehu etu prophet patafo be ka say ko London ko Europe ko Italy ko Germany ko hanan kro Kofi na me papa kro kan na me ma GMC papa yi ase virus no onim na de ban ni ba bia etoko o kasa na bebre na anim so obo akra but come here say gradually ase etre time obeka na nu Europe na nam China ho na nko ba bia but na atrea mo se ko se me no kasai countries makuma 104 Kofoku na ye China kwa wani misra ko ya wa fidie so o se ko nim se me ha mani nka odi am judi mum papa be kai na ye China kwa o me kai pa 103 countries abeka wa ma na ye 104 countries asatne adini na sa jiwi ase aboso and na ye no kasai abja for answer na Kofi di update be ma ye no yankotie video a prophet opata 42 dwa say ko UK ko Italy ko ha tie bi prophet opata for na yale no China for nko na enu omanya no is a lie adanda ho na UK US obi obenya ne she abeko ho me so why na say yale ni bi be ko oh China na everybody will get his share. Everybody will get his share. I'm telling you the truth. Trust my voice.
I'm the mouthpiece of God. I will not lie to the world. Na Ghana hey, ya dey say kronkron bia. Ghana dey on say metia ni ntimi ni nyame ka na ma hwede meyemu. Let's be maha. Me nyi ntom say bi maha na me so me nka say bi beba, but am me hwa de. Anu nkosi da ba. Me ehu ni anya ho da ya na ho so e. Say na ya prepare ada ho so. Na mo Ghana mo wa je chachira. Ya le ni bi be kwa America. UK for kra de Italy. UK ne sa yin kra de e wo ho. Yale no ho. E wo ho akase o mo be bia no. Say I saw me lunch you. They said you lunch me. I remember better for. Sa no man na ya o ye no wada ma 2020 ye. Me who say nipa nkwa o. Eh. What's me who say? Ya be ku ya no ya be lunch. No lunch. Yeah, rade. Nipa na ewu sa no. Mu ye kwan ya lunch. Yeah, you know, where's our lunch? Oh, man, or UK. Oh, the one time I abro so should be 3 weeks. Now you can so do. Obi timi nsia no. Me di kasa me siri nyina no. Me pese pressure beto to nkrofo so. Na de oye de say na pressure nto obi aso. Fa bi yesere. Enya se de yesemo. Enya se de yesemo. Nipa ewu cha na na fom. I know. Over 362 people na confirmed death. Wow. More are yet to die. Right ya mamu nyina akwa aba. Kofi ya video ni na akwa no otrofo se madanse ni wa chire. Video ni na da ho dagwa no. Na de na asi. Sɛnea na megusua ɛka no coronavirus ne de nyame anim no kura ni menim sɛ ye ewiase nyina yare de a but sɛnea ekika ko de ewiase nyina yare but prophet of God for by Ghana yi tutimi kan Ghana sɛnea na kofo age won tre ha sɛ bi aba ɔmo ko test na ka sɛ ewiase nyina na so o pese bi ba o si amama bi etro o emiama etro o kai sɛ prophet be ka sɛ Ghana de owa hanti but o ka sɛ asese no ka sɛ ya hwea say and there ofo ni wura apuru ni mu no ebi wetima wura but o wa hanti wow and the cases ni bi ba no ya hwe o ba bia akọ ba bia ya nyame ni ko ne tretre papa 104 countries na Africa bi aba Africa bi aba hey death am I ebi nyawu but cases ni bi wura Africa country ba mo no Egypt ebi wura ho ebi wura Egypt 55 cases no manya no Egypt but obi enwe Egypt 55 and baby ti say Algeria so do 17 cases mo mbemrofo no obi say Egypt no Algeria na omo bembe ahonso ebi ewura hobat death there ebi ensi baby ti say Cameroon ebi wo ho mienu be obi anwu mienu pa ye hye so he ya Nigeria Cameroon for mo mpaye ye hye so he Nigeria ebi awura Nigeria ene Ghana wo she sai bi dem beni mu nyina ne dem Niger ni beni asa no omo Africa ni no omo ye yi Nigeria de kasa ba ko na brofo ni no omo kana men na Togo so ebi so adu one case o Togo se me no kase omo hwemu ye sa na last ambeka se bi wo Ghana ko hwemu na na eye yo authentic source from World Health Organization Africa obi anwu yi Odie ye map na ye de beto afidie no so ye ka se ye wo se ba bia wura bia wo se ena da so mo amosha no mo hu se ba kofidie me da ye Africa obi anwu wa Africa ba cases ni de wura e di sa pepe de Tunisia mienu Tunisia mienu Morocco mienu Senegal 9 4 ana wura Senegal ana South Africa aso emiensa Africa obi anwu mo na obi anwu ne o de ana hia na nipa wu ade enti African countries ebi kra be kra na enye bia nye bi no mdi na Ghana ase ebi aba ko hwe na typhoid fever we World Health Organization we kra na enye bia go mom de omu ntwa who is some source dem free by you mom de o de hold me fa de na free mi judi enti sa pepe ya ko be bia prophet opatafo yan ko Europe no so far China I record they say ahencha for 80,904 80,904 ay nipa afira asase no so kono no omo a cases are virus na chi omo 80,904 but who dem say we are seeing na eye cases na ya record here 109,000 countries are ya le na ewura ho nyina 104 countries no
ɛyɛ 109,343 ɛna virus ni a recorded. Apart from China and Europe, enipa mako 3,809 and they will so far. Say we are say and any operator forecast or whoever for Banayampo. The pay flash as an so corner. Who's all Busan say, Quabes and Yankupo for so kumni post. Yeah. The pay who no 8,800. Yeah, you give January February. Yes. Wouldn't say I end about 27 January. 27 from that time till now. And then the pay 3,809. China 80,904. You had to do a film. Do a film the I can't even abom nam diamond. And 3,804. But cases near 80,904. We have baby a country say serious no. And American China 80,904. China do say in chefo. And Korea. South Korea. Korea. Ebi wo. 7,382. Nipa anyo mo. 7,382. South Korea bi. Yengra Italy na wo kasa no nti. And Pope fie ho na me wan Pope. And say na go 40 to no obobo wan go for nim say bi na ache no. Am say wa Pope dey bi. Mesremo Pope dey. O na dey nam from him. Sir. But Pope dey nyame anim ni. Na me ntiasie so sofo panyi sofo bremponse. Amamu. Se si aduru ba bi a ya mobo wo ayi tiri bi mu. Na e close down. Share I Juve any intermatch. Na omo de na hu sa update me say I 7,375. Nipa achi. Na Italy grad the rise fast than any other country. Well, that's matter for be 7,375. And no go edwane sa ade ba na. Iran 6,566. Oh, meet me more countries in your debate kuku dam na UK United Kingdom. I'm coming some year, Mami. United Kingdom. I recorded 277. The Aliachi woman. Eh, some 207. America. Yeah, lunch no na enya say. Lunch no. We the prophet one for us about no. Lunch no mo ye. Omo ye 277. And na yakasa America. Americano for America. US for. US. 213. Kofi owo na o kind of serious anu. Ade bi wo awon. Your prophet na make asem wo yo. Ti ye kan ye the film. America for the say 213. Eh na say na wi ase na bo. Ba bia yare ni didi ko eno no. Enya asem keto a. Mo am wo so de mu nie. Say na bi awura. Bi awura of course. 210. Denmark. Austria. Denmark 36. Austria. Oh yes, ebi Austria 102. Kofoku me how aya That me how many number country? Yes, asa me bo country bi anya bi ba. Me country, what the country be? What the country country say bi no wa be country say bi no. Germany so e. Germany. They can say Germany. Ko crop for Germany 902. 902. Na so crowd Denmark ni Austria for. Na Amsterdam. Netherlands. Ebi awura. Netherlands. Oh, Netherlands ebi awura. How dey kurukuru bi aho. Netherlands. Ebi awura ho pa. Oh yeah, sure. 265. 265. Amsterdam ebi nko. Na say ne Ghana dey say nyame do yen yo. Anya asam keto. Kofi. Anya asam keto say Kofi. Set 63 years ina see deeper o. Eye say kuma so na ye dey ya giagira ma. Ye di gidi. Say ye kasi ye ni agea. Na Israel uradi fie ho. Israel. Ye ka say Israel kwa de ebi nko. Kofi ebi adu ho. Hey! Me na mkacho. Hwediye. Ah, ujimeti. Kofoku hwediye. Israel ebi awura ho. Israel. Ana ujimeti ni. Prophet of Bata for Mra na dey uradi dey no yi. Israel recorded 39 cases. Israel. Ebi awura ho kronkron bi ahoro. Kofoku numsio abusuafo coronavirus wonsem ana aba ye kan sa ba kase edi agro prophet opata for betna ha kan say nya China for na enya na yade aba wiase a owuo bafo aba ekwan obefa so yi nipa bebre afiri asase so no na oye no ne yemu bi ye fi sa papa no be kasa abusuafo nya agro ne yedi no Ghana ha o nya agro na Kumasi online yedi ne ha na prophet opata for no Mr. Muye ni yo na de aba na ehu asoso ko ku ba no tofa. Na ure fi Brazil. Brazil oh yes 25. Ya de wias covid ya ba ka bia no jitu. Cristiano Ronaldo Chrome Portugal. 30 cases. Ayeka.
You say I come here ko say Europe dey Europe ya tretre han say. Enti no mo twetwe China for no na say yi unyi de dawani so na wo kwasiri o. Penifo say say wo koto say obi aboje say hia. No asensu asi di ho. Obenya kura ka Ben Lake hu. No do do de. Anya sam gitu. But ya na eye me de o say Kofi na say sebi say prophet anya prophet bia say prophet of Patafo kan asemo a o say wiase na so no mo fa na asem hia. Right, Kofi Numsio. Sam na make us for Kumasi online now when you go so a uhwe. Mr. Ramon Sam the dos your coronavirus on kwana abaye kan. Prophet of Patafo Sam be kan head tram the 2020 true prophecy. For so for no see an some cano ayedin. Ade achi bia no ma ewiase hwebre efidua yi mu ano. Eya agi ensem. Prophet of Patafo be ka say bofu bi beba obeba live obia the video ka iPhone be twa no bofu na oboni di Revelation 10 ho say obe pie live na ba ku sipumu ba ku si asasi so na dia ne yehu dia na yehu ni owiase abjafo mumie ko ha video asi wo bofu na pie live murukum no ka so ogina murukum no abjafo he video ni bi this year Muslims be brave turning to Christians. Oh yeah, prophet Patafo it started 2019. It started na na dey okay there. This year the nipa be di Yesu ejini doso free kramosumu baba Kristo efra komu ahemfo nyina be peje o ma henie dia ko Yesu wo the all come be dwane wura nyame aso nya so okum nwan nyina be jaba ya mi nyinara enipa kesi ya tete haban nyina ba so enipa this 2020 dia make na fa enipa ebe satre nipa be di nyame achi no enye easy 2020 enipa be di nyame achi papa most of inkramofo be pray me pacho be revelation ibu ba ko ekro na me hunu obofo fufuro hodinfo bi se ofiri soro eba form na ofra mununkum na nyankonton woni tiri so na nanim ti se owia na nan ti se ojafadum sa abofo we beba when your friend Sarah yes obe appear physical not spiritual wo PM obi ahia mani panyina wo wi awa henkro be so menka kro ni mfa nchro but obe apia ma wiase ni panyina do mani be hunu obofo na mununkum na gya twa no ahia na ne form osiwo ti se pillar wiase nyina be hunu prophet of Patafo de me kana fa o ye de obi ka ba wiase 2020 obi o nipa do mani be hunu people who video who take camera e did be taking videos sane afi obe sane wo hwia mani panyina wona mununkum What you say? For the wo hwei eye asem kese a esi wiase na wo twetwe hu no na wo kire mu a esi ewo nkremosom man baako no emu na sende Kristo ekono oka asem jaaye ne se ewiase ekoda wie ya ensema kese ene yedi ne behu no emu baako na wogusu a wo hwei na wo kire mu a o sa no hu se bibitia abesen wiem na wo bopine ko hwe no o hwe da husuo dia ayese cross bi a abesinse wiem nanso wodi nyoba bi ehwe kwa akira wo hunu ye no ohunu se obofo fitaa ana abesinse wiem wei ayamwasem kese a esi owo wiase na se obofo ba abesinse wiem de ayade ba ko nipa nyina ebusa se ayedien ena esi wiase ntia ma obofo abesinse wiem nanso so ni ano no obia entumi enkyeremu ti amanwasem ba ko a esi wo wiase ne se obofo abesinsen wiemu a ade potia no ode bre ewiase de obi entumi nkyere ne sa no ntia Kristofo nyina yenhwe yenhuye na yema yeni nawo sanse wiase awie ye no eno a ene yewom no right now so afọ video ne na da ho no wani tuya wo hu bi ai ewiase ade okofoku wo no prophet of Patafo se si ade ade o ajimisem bu se mi hu asem a woka se ma tworo ne nsem na ma fe grad me book ni ma yema se me tworo ne se ebam ye bafua
utro de ne ade be chibo zabem utro we ne ade be chi na bem and now wo tun sa frani me ye sure pass obeka asem bi ye be tro ye hia say ye be mu so ye kese e be vu a yesi akra de oba ma no make kan hye nkombia biem asa sia rewre ndi kutawi ase da bi wo busa papa no o ye nipa na prophet Opatafo na esi ahu o kofi o na ade ne nam me ben ni mo ba esi ahu o ahu like you say onya bi happen no bi ayi machine ahu na da ba ya cameraman fu enye edwane boy se na ebe kwade ehu enti adifo Elia ni Mosemo adum ne se bi da wo wiase onya sure so omumu ba ko na reincarnate o ma ba wiase kofi mo hwase wa ba o de twa no tia na ye hwe ma me mo ni tia ne en ko he se prophet aba ne fa ne metanse no to aso na asam no kura se be eni yanto se be but senior papa ne kan ya o kan ya ye die nkunu bi wo mfoni mu no kire se na Opafo pa be pie na eti prophet Opatafo be se me hu se o na ko se wiem ho wo bibi se be se wiem na na kwesi a wo ano kasa nya metenene anu ni asam no eda me ka cho se obi timi ka cho se me fi nyankopon na Elijah mo ni Elia ni Mosemo adom na bi da wasasi so mo ma ne mra what demonstrate a che se bi wo researchers for no mo hwa wa ba mo fa ne mra na ano so se nyina hya bra unim se asem a waka nyina we na abom hu pa obofo no me se no ba se nyina hya bra na utimi mo obofo be se wiem a na ya oni ewie ene se wo kwa se me kura ni na ano so ni ewie kofi se me kura ni na ya ni se manya me dia abjafo kofoku na mote ne nka no de ekosu wiase nyina na watwa ne tia e de amaye no tie wei ya ba sesi a Odifo patafo baby antokwade ndi asori e wona mpatade ndi asori enti ne yefre odifo patafo aye bibre mu nimfue wo se preteteku ne ho bon watuduro brefie akura mpo kuchireku okata ba ko a wokofa baifo kuro wo sese duodu akomia okofro kasamprebu asane a osi no so yeso boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie chireduma ko satia wodi huhumu kumu akotene na wan na metutu na yampia yi a odifo patafo the zenith of the heavens ministry no onu na awurade adum ni tumi se onfanyi nyame manti se baye ni wo bi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe hu mu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene wo difo patafo enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Odifo patafo otwadua mponya nkrumpo bekoso aye onyame ama na ko adifo so aye nokwafo right abusia for yam obi bia kwa aba sane ye dika ma munya ne ntie no prophet Opatafo abe studio ha na prophet de si ane ba no kra adio ni komodie ni interview ye ofie ha aye den papa no ho so de aye fe ye na minim prophet yam akwa aba oh fa papa the o manage wardrobe the o manage ni yo no me obi a manage wardrobe sa abofo na na ya na anawa prophet Opatafo yes you omusuro o mlante ni suro na the NCC the says omusuro prophet Opatafo nambe one abeka se coronavirus anya China fo na enya na ko Europe bo UK de ye lunch ni afisa agrobi sesi akofi poku ba ya ro na abawo sama ekoso wo Europe no sesi a Italy kura de bebrentimi nko adwumo football kura ye mo bibie wow prophet na dia nko prophet Opatafo wow that's very interesting mo bibie akwa ba me chia US for ni country bia was bia UK Denmark whatever. God bless everybody. Nkramofo nyina bichia mo. I believe so be aware. You see, with the issues of this coronavirus, people thought say I am an na about China for nko aso. They never thought it wise say but I was trying to tell people say no. Adiana atu China for no mo you say China for nko is something and what lecture on the Bible say beba. Enunti abeko baby I'll say initially no I was say o share a home book na
any before no more than 7 in Jumadian in a shed in the Nioma or the Baya and car. I was sent 21 days. You shut you are seeing out down depending on good them 21 days. So I say, and now, sir, now she saw on Timmy shut you are 21 days. No, that is. As I'm catching say how many times? 15 times. Yes. Now then, better say I feel at 1. I feel you be 2 account. You be 2 mobile spreading. Good. This is I feel you to marry 5 times. 5 times, you know. I can say 10. I can 10. To 10 or home in anti. Oh, yanti coronavirus 10. Now can one the way anti there. Prophet Pata for counsel you. No, I stand in the gap for God, and that is all. Because yeah, a buy and coronavirus no. Yeah, investigation kakra. Yeah, near kuku dan phobia kasa. Okay. Yeah, we interviews bia medical expert for na yakasa. Bebre. E bi kire say yade no yade e sha botire bo botire de clown e sha na easy. Okay. Or since how important here kunwam yale ba akopɛ. Okay. Now you say obi publish book bi 1981. Okay. I can ho some say year 2020. Yale bi say beba. Na ho ha be kɔ 10 years time be samba. Prophet Opatafo bibi say no ye ti bibi say ya. Say na fi say ye mfa no. Ena unso waye dudu eja una ko hu ye yi no. Say na city coronavirus no. Ma ye ho abakwasem kakra say na city Prophet Opatafo. I'm sure Bibia. On say what the book predicted, no, this is not a prophecy, it was a prediction. I sign up with the book. Why? Because on say a nipa of knowledge. And upon some swabeni. Well, and I did be biara nyame person we as no than a demon nipa. What do you say? And definitely these people who wrote this book, who knows? Ebia, now they have certain spirits or entities are normal consult. What do you say? I don't know a book, say they sit here, but I believe very well. Say before switch mark anything about the coronavirus, it should be a book which is susceptible to paranormal, which is a book, a spiritual book. No doctor. What you say? And I don't know whether under the microscopic view, no mube say abuano aswo shai ahenche anabi bisa. It is in the Bible. A Bible. Where are 3? Amuano. Yeah, omu 3 pe. Amu coronavirus. Yes, omu 3. Omu te say efrafranto 3. 3 see. Hey, Prophet Opatafo. Yes, amu asama adu pubunu machi. And nipa yesu wonku omu. You see, these white people, I'm telling the truth. Obi oemia. And try no mucha. Nipa no omu de abegu sites, what the other organization for online internet. No. Abrosa. Akumbrosa coronavirus akum over millions. Enkumbusu yani ntina ya say enkum ya no. Akum over millions of people. I'm telling you the truth. Akum millions, but you see, are we a mistake? Earlier on, not the thought say, China phone kwa. Enti Maria si na do amano esi China. No, ma bought China economy no. Enti afa etimi didi abewura omumu no. Omu be say the actual nipa ewu no. Omu be declare. No me head that man yes say so but master a nipa coronavirus ku omu ede na I'm telling you the truth. Nipa coronavirus ku omu ede no I'm telling you the truth. A nipa wu pa but omu ntimi nka. Enti owo bo for na yes sir. Oh, unia everything's in the Bible. Book yes no kan e minya bi nkenka there but then I believe say wo sunsumu hunu a otimidi hu because this you is it as of for bebre no mu Bible ni bio. Bible no masini tiri asese. Nti baby also mo kan Bible ni free no ma kan free tiri bi coronavirus na Bible. Ya tro said ye ne ban city. Prophet said you miyehu miyane ya nche. Enti enya de said you mo ka say corona which means a crown. Yes, abotire boni titi say ahenche no. Ahenche a gold. Eno mo de abo muti. What you say? But principality no omo pro omo ho a it is say omo abrofo ayesa powder bisa powder ava franto no pro no na powder ne ba na ba be gunti se bia saba ko na be fa Ghana nkura ni ne bo hie nyina na bi be wura mu nyina mu. Oh
what I say ya kwaya no obi near just force as we so nti jadi aya se baby e ho heat wo baby a pressure wo no ye se o ti condition mu kura ti bowlam Ghana and Denmark kra de awia kura mo na wotre say I don't know obi cast man what do you think Ghana and Denmark in for na awia bo anya Ghana ebi wo Denmark and ebi ni Denmark ebi awura ho baby ni ha ya me no dia say nti obi cast man asema wo kan on say it's not well sustainable for me nya me person me buy baby a show baby a show ya dey ewo and the coronavirus okay Denmark so dey so nim say ka Denmark kron dey nka say Europe for class ho na wo wo dey yen Europe enfrinche Europe second but yen hwe Denmark as a krono kra to say free gym omu de ensu atosa na dey bitimi raw enti na dey say obe kan say ba wo kan wo be say wo tra ya mo nyankopon ni mo nyam na wo de kwose baby Umpesa obejidi nyame aka na tum entumi so basa de wo kan me ntum mimi wo coronavirus amechia the spiritual several times metia ba untimi nyare I'm not part of them nipa ya mark wo mo se wo bofo ni form no me nka ho sana me di hye bi so nka ho ntimi mi hia na wona me ba bi I don't care oya principality wo mo ye 3 said the book ni kan na kro no oba na adwuma wi anu okọ but wo ye adwuma 1 year 6 months coronavirus yeah oh yeah na 1 year 6 months ya feed there ojina wa ojina so obo Champions League o hey and yes ye ko epu ya na ko people are more to die ewias ye bo wias 2020 na nama kwapem sebesi champion ye bo 2021 na dey 10 times ya 5 na kumi nipa over millions mo mutimi nka yes abe shati ana wo America kura wura ho kakra wonim nipa e ka omabo any economy ni omo ye economist omo hwe me just as the way but na wi ase pa to 2021 they say na anoma akra nka wi ase anoma be ka wi ase ale nso yiri ni ba na bi anka se nipa 80 kai enti urade na ese wi ase kumnta me say urade see o che wi ase mu 4 won kuwa ti ase bibia ni wa ka media tumo me ni papa ni network o se ka we kire wo mo opa memfa none of my business me who am higher dem can dey ase good and share Revelation 9:6 to 7 example 12 kofi yan hwe na am your principalities am your 3 am your 3 principalities in kwa 3 pe di se mejinkro yimu ensia o say na enanimu no enipa be hwehwe owo onipa se coronavirus chiwa opo he say wi ase kura funu nipa o wi ase ye de biem o ya se ye de nipa wi ase ye de he say obi wa America o be $50 million say wa ka de mo ni bie ani azie ai wa be brisam na o de na me sire ma me sire kamizu no brisam o prophet o de wa asem de share obi wa $50 million da ho sisi e guna account I say is almost a connect account to move ari azie to check in ba yes dem he say $50 million he want me bie waka dem ko bi etie enti nani mu no onipa be hwehwe owo onipa be hwehwe owo na wonya yesu wonya na wo be pese owo nka on coronavirus chiwa wo be pese nka mami wu na nka enko na nso owo be dwane na nso owo be dwane to aso dumienu no what kind verse 6 na wie kind 7 enso what's he saying na entutu me omuye ntutu me on say me din kan kirel omumu nketwa na de ekomu ba wiase no to aso aha na ntutu me no suban ti se aponko a wasiesie ho ama okon de ya sese na mo okon da ayi okon kase na nipa wiase nipa ekun na omo ti se de o de hwese no na biribi wo ntiri so eti se sika abotire bibi wo mu tiri so ti se de a sika abotire yes ahenche na omo kan no na wona nim eti se nipa de omo ni titi se nipa to aso angoche dabi ko 12 dumienu musuo baako atwam o se de ya musuo baako atwam she ye chiri musuo mienu eda so ba good tie aka na da wa na book ni chiro ye no musuo baako we atwam wi a onza aka musuo 3 o
corona ne afa 2 and another musuo won finfin ho ane de menka asofo de bekwa kodina aso dem aya ise men dem de ato corona ne twam a obesa ba 2029 to 2030 coronavirus yes no asa be chi ya wa be chi mu kakara but no obo be sesa no but enya sa 3 way no ene beba nya 3 way no ene beba omo ye enkrofo omo chen 3 no so many a day. Among your chairs are 3 way no more kunipano. Almost Bobby Kun. But in between, sir, 2020 to 2029, 2030, no. In between, let's say from 2025, 2026, no. Or how the Musuo Bakubisu. We are secretly debut. And Tina book, naturally, I say. Ebe go one ebe kwana asaya dey. Kind 12 no say. Do me enu Tio was there. Musuo ba ko atwam. Musuo yale ye nipa ntinye musuo. Musuo na sanya adepa. Ha? Nkoko yale ye. Nya Aha. Ba ko atwam. Ba ko ye dey. She atwam. She. Ye ye chiri musuo mienu da. Ye ye chi. Ti nipa nyina nsa ne nso. Se we ye chi no coronavirus e chi no musuo se na aka. Mienu. Eda so ba. The book predicted, and so I'm not surprised. The book is telling the truth, and I believe the person who wrote the book has something to do with the things of the spirit. Maybe your powers, maybe or any. We also are a part of maybe any group. I can't tell. Yeah, baby, I said. Oh yeah, and we should embrace it. And you to say, only the we are seeing by the market. Yeah, her country be around any medium come off for more. Her country need dynamic home soon, man. Master and mouse meeting. Yeah, but I'm telling you. Prophet Opatafo na awurade na wie ya na mai ni mu an ye wo ya na o mai o obi o se nyame ba chine bi obo o nya sa na ya o kan so ni pa fira na fira sa a se owo de o hodada owo wo hodada ye tu se wu se na nka be so wu se ah da bi ni pa ye bo wu sa se ya ke enoma bi agu fo bi eku no my ana obi an ko chacha na kuro kakra ka business company nkasi egu cha is people have China bottle. Yeah, people were having this ideology say, yeah, America for na day, yale na ye China for because I know they are beginning say say omo na create yale no na omo di be pesika na ye afa du ba bia wura omo yila ahomu nya ho anu aduru ana wo ko hia say prophet Opatafo na say dey o ka no ye ya agi ato omo dey opa omo dey say amrafo no dey omo na create if you people like don't accept it right osin na nkom hye ne ba atwam na nipa ni gusu no mu didi enom mo mu huda sa na beye kopem say wiase wiye de beko abusafo prophet Opatafo no matene nka no eno ye coronavirus a atu atese wiase nyina no eno no na prophet Opatafo the famous one eno de meka na kra de ma me sole chia prophet ma me chia o pa me chia o wabo aduma o ka se obofo be ba be say wiem live prophet Opatafo we can see bofo na pie wa America ba samu bofo a wo gira munukum a first kra hu ye nim say Jesus asenu bi actually ya pie ye pa de machines hwe no bofo pa ya yi bo abotire politi awo jamurukumu pa prophet Opatafo and na nko akasa na nyame ya bibi prophet uhu ye me ni pa o na obia kasa ma nyame tene ni sei o sa de ba ko se mu gidi no maka che se me so be fam se me difo de a ena me tete difo mu ba ko emu dia he no Moses se me kire ma chidi a body me kire ma chidi a Eliana na bi se me Elia o se me Moses and me nka na mom ye tete difo mu ba ko na ko Facebook page ama ma try de bi ato ade me se me tie me ye de me ba se me be witness o de me catch you later oh ma catch up se ye de me ba se me be witness the afflictions of humanity eto mo an translate enti no sa no de interest Moses na Elia enti bobom ye hu enti kan Bible ni ye wo be hu enkrofo mienu bi a ye se o mo ya dance fo be ba end time ye mu ba ko prophet Opatafo dia be say wiem no nyame an say
Opa ma Nyankopɔn kura me se wiase. Obi anyini ni. Adenti. Yes. When you back up, Bandy. Anya makama na boy je na so obi so to was here near so blind bob the ato one yetwa. Oh, sir. Obi so to what the bonsam agimi na me na koduro no. Obaka say anya light na me the ato. The SC. Oh, masa, you see obi ho abonsam agimi na duro akiri o. SC na so. Anya na so no bonsam agimi na duro akiri. Bonsam agimi no padi na duro akiri. Nti nyeze say obe nwere say the light we dey say what the sa no Chana Yesu ba not na pie ne de kan na isi akra opekra ma ha ye nim say ye wa kan be ba na dem kan nyina ba nye za afi de be ba me se kom na ye bubom nyina confession na omo we nkom mehu aba bi ade ni pie free no apra na ansoro di nka be pra ho ansa na omo ba apra na kesi bi twa fi no so omo hwe ya omo mehu apra na bi di nka be pra ansa na sa tumidie no wo hwe ne ban na o hwe the city buffalo no buffalo also our third mansion sa buffalo no third mansion o si ni din dey say the last time no e salafin what you say not here but or you part of the you can say nuggets no sa nuggets no so no mo ye ahonhom a omo ye purest white I don't mean defining with any color. But the third mansion, I'm gonna blend it with ophanims. No more make it as sparkles. You can't say ophanims. So I'm angels are. I'm a bang. Akunyano. What you say? It is our mono. Onu can be. Onya bofu ketwa. Onu can be. It is our bofu no be say osa no. Onu ni Michael bofu pay ni Michael na year adwuma. 2020 to 2030. Yeah. Onse ono na bay na nche bia no na ntokwa be sori o sa ya sa afena ya bia Ishmael pono no ti omo gina baba o ti ma wo yam fi say Ishmael kon no ho ti Michael nti ebe kama nkramofu o man ki what do you say ebe sorry so what must see so that's the whole issue nti ono no ogina mununkum mu na the way na taban ye 8 Ataban is above na taban ye. Your son ho high. Yes, I don't know abobo. Ataban 18 na abobo hu na aka say cross no. Oh, sir. Senka obi bena. Abja for adani for video ne toso. Obi what dey Revelation 10 here radio. Kofi can for video ne toso ma me hwe ni ye na say ma hwe ni ye ma. Na bi what dey hwe ne soro no. Steady ade ni. I say cross bi enu etisa. Ka cross bi wo ho no etisa. Ka bo say o se wa tere ni nsem. Na kanitini da so. Wa de ahwenitini so won say e wo 3 steps. So be hu a e wo 2 steps answer na down one na ade na stretch say. Answer na hwade ni ye. Bu say efiri so san si from kim. Straight yes. Down. And kaye cross o say we ba we wo sha aduro we mu say straight. It's sane. Na taban ko an 8. Ayisem etidu Ase mu baako ti asem no say obofuo onimonyamfo ne obofuo a oye nimonyamfo ne de ya ene apra na nti na me ka kire o say oba apra na ba edi nka be pra kwan ma ansa no oba nti sa obofuo kura Revelation 10 no people kura bebre asofo bebre nim say ye Jesus a abofuo sofo bebre nim say Jesus a oh Seraphim. A friend is Seraphim. You Seraphim angels or by the Diankasa or the Michael Neddy down. I'm gonna hear Juma Michael Neddy or Kono. No, when you do a D and them. Until now, Bonwa, where who are vision. A Radia say, yes, to see me who buff for one Asian one. Yes, on the Onyanko Penny when you move to Viasi. Now, the way I deal with a piano, I never. F a crack to us with time and I say, I said, I'm no above for who are both for dear. Foforo ahodi we ye foforo kra wonsi asase su da me na ma cheda mia ehunu yoma ni mu mra nsem di na sede anya me beye no ne ya da na odi abese ho se odi free esro ba fo odi free soro ye de eba fo no mu adi yom se sa abofo ni ti
nka ni titi se de bi ono ni sawe no ona mununkum dumu oni gya na di afra to aso na ofra mununkum ofra de ya mununkum I believe say no so medi nka sisu okay ni twam anyankonton wo ni tiri nyankonton wo ni tiri so na nim ti se owia na nim ti se owia se obi ase meboa on shot the any straight ati se wia pepepepepepe a shrenti se wia pepepepepepe to aso na ne 90 se ojafodum na ne 90 se ojafodum na okura nwoma ketewa bi a emu abue wo ne nsam ai nwoma no de wadi nka de amawi ase da nti ogina wo nkura no ka sa no so obe ni se dabi nwoma no de amawi ase de aba wadi ka ba ka de amawi ase dada nwoma no ha sisi a mummo mani kofo ma be hu ya bibia na meka che say mbonya secret too much asa nwoma no de da sa nwoma no da sa sisi a what the bad about last year nwoma de ho nwoma nda ho dada mintimi mpese meka date no ba nwoma nda ho dada prophet of Patafo to aso chairman on the 91st poso or the benkum si asase yes e poso eni asase so no de 95 dey asi tumi bia ni ho yes tumi bia ni ho onyankopon ni monyam prekupa angel of the presence onye spirit ketwa spirit na ho no masa onye obi anyankopon de na pam eye e ba pam a on fa oni ni nkomo onye spirit ketwa o prophet of Patafo na even Gabriel mo kra no obofo Gabriel kra no tamwa Daniel hu no kra ohwe fom na sa abofo we nye Gabriel yonko no na odifo Daniel ko pre Gabriel no timi hu no wa hu bofo bi abi the easy says sa abofo bi ti asase su currently a so odi sofo a obiti mini na di nkomo debi wow yeah prophet of Patafo confirm me from na wi o do pa gidi pa benyini e na obi amfa abja fa onya fe kura na abaka yenyini na de abese wie menye nwanwa ha de ye hu yenye nwanwa prophet of Patafo hu akohia no nti dani na o 27th dani bi ben minu e be na otwi ni mi hu no o fa ha woni machines enkrofo bi lay cables fa e bi di machines kwa ha plant ya la enu asay ya ba solifie pa na minim so also ya rehearsal so deliverance a wo boy pa nura enu na ya anointing service obi oba bi ehun no anointing service who say who you obi efrim me nya sa de no say jiso obia na me kra na adachi ya wasaba akra ho ya mo ya ma me ho akode ne ho ahoden nti me pa me nyina so ai deliverance sanka ya lefo no omo ho fa ne ebo mu deliverance wo de obo the whole church na ni padom we on say e bi mu demons e bi principalities na titi wo mu timi me na so dem we enra hwe different churches enra hu ayifo asolifo di obia beguma pabi enra ayifo ba ba o CSC4 ba ba am say are Praise be CSC Assemblies Church of God for yes na minim sa na how na board ya de no mu na begu mu sa minim because me so na am catch me say I know edru ba bi na am say me ya Kristo apam na say me miamu because they me who no na am say then na on funny ya me dem funny ye pa me ni Kristo ye say attend pa prophet of Patafo because they know me who ya no and no pemba na am say ko ba chama me say boa dani Mr. Omide ma fa Kristo ni ye ba konra de pie fra so dem o me ni nyame apam na hetem pa wo mo spiritual marriages wo demons obu a hwe demon no ni su o hwe de we o sitie ba ko bi to mi say na me da form ki crab and I'm say ay na body man ma principalities in be prophet of Patafo 27th March purely akabe 2 weeks ago say 3 weeks why mabia na dani no ma wa twe ba no oyere no ho ntwe prophet enye program keto we ase de o dan kuma ase online wo de osole didi aduane ma o ma no kunu o ye ba ma so apaduane ma yere no ma na ko bietum kuma ase online na 27th no
the nibabo one day si bi ma mwambe wu say 26 Ghana year no 63 years ni ye di ni fie ampa no ma ye dia begu ha ye for program na live prophet 27th dia na ye expecting I said 27th me ye nioma 3 first one ye nkwara o jeda nkwara yes because Ewurade abie ayintasem bi so a kire me a obewu akwala na ne ho fefefefe onyina duru ba bia no asai obenya akwala bo so very intelligent onyina duru ba bia no asai no obon ba bua tim se yare bi bitim ba chi no enyama bebrebe beto akwala no kwam na asai no bua yale basa obi wa wo ne ba de bia akwala no yare hanu na Ewurade aka kire me busa Ewurade no asem menye sei fama enkwala ni nyinara tinkola ina ye fa kola ina fa kola bia bra wo de tifie ye den ana ajono 27 ma ye bia ma me nsori ma o ana e usa wo ye kola ni nyina obi ade on ba be chia me akasa na me ye akonche ejina nkola ni nyina puro mu firi musuo ni esan ko ni ngu asikiale bia yesunsum yale kase bi to o hwan kola sa pempenfo me hwa kola sa hwempenfo na pempenfo no mema ne de no ozo obere ma bia ne sabe utimi koba ese botom ese yedie na aba puragu mema enti ese se osura de koradan so na yedie wo mu me bie ma nipa ma that day team yedie ye bie di ama nipa ma anas wan na no ho kire ni fie apa anas ana sa ni oda puppet de so because anas na no if you was discuss ye obi aji le shabra basesa enti ma me bie osura de koradan so di ato mo bia nipa bibiri bi owura ne to bia na me de nwo anas the different seat what different seat onye nwosira wie ya yemfa life no mate enti obibiri bi enti obia yedie ya mla international ofi ubotom amwadwa ni so oko se ya nya osa de wiase aduro no aduro ana ugina pempen so bia sa na ayi amasefo na nsan no mudi o maye ndiko foku show koye no onyanya emre yanko prophet ndi bema bia also botom yedu na wa brochire so prophet of God wa brochire nyina so me ye o de am o online to o mo e wo oyo ni nyina nkipi oyo ni bi de o so je share the life no maximum de o de oyo ni be yes me chan na de only bi wo benya bi so but so I ready so pe bia number no fa no kan kire me mama ni bi rurak mamela no and de ba ya la you know that ehu and the wholesome there don't go there hello eti anu ye memma ne de na man na memma na nkasa mu no on say wo HPV na sa HPV ni sofo bi no sabi me pe ene nya me de en ko gift fufura nya me de ama me oni pa bi yare aba na yare aba wo dada HPV but sofo bi ani sa gift no oni pa bi me nko na me wo sa de no obi anya bia oba abete HPV human papilloma virus sa virus no eyewa mema no bo so ho ana obema no sebe efon ye ketekete bo sen sa bia begu ano bu ana nsufita bi firi mu ba ene gono dabi ene ye gonorrhea or syphilis wo Jonso ya no oji ni nyina minisofo am yes ad nyoma no Jonso ya obi ani ho bado bata fo enyama bedru ba bi enyama bi nyina mo pa yo me kama ba ya mema ti Jonso ya ba ji aso dem afa ma menka sem chiro me kama akra last year omu yare HPV human papilloma virus ame Rari na me so ji wo ma mintimi kan countless abrochire kwa countless ti wo ba saya de me dabi nka se me messiah ale tie de me kan me me yemi bibia according to de de amami nti mema no sika ne nkoyi a bra Rari actually me principality no a odi human papilloma and the human papilloma virus ne ni ayaresa doctor bi antimi nkio sir yes na say HIV no and isu na it say HIV no obi no betimi asa yes oji amanfo no na me hu when the man so HPV na be human papilloma virus so bob e mo wu obi abra and the man so mo de ye ho bo abo nsensu fitaa bi na sabe e free
Boabo say nsan bi na be Google private part. A principality or the teacher ma fefa wo. Yes ye deliver wo agiw free. Ya nje wan free ma pa ko. Ebi wa bi a wo she panty asabe gise bi a wo tam panty la bebrebe ansa na ebi wo kura nsu efiri se wo ase ba na enya. E ma be man timi ma ho. Ntini nyina ya de onyame na de ado me se patafo wo hwede ekoso ni ji wo mo. Obi ani sa gift ni bi me na mo sa gift no. Me de yes ade. Yes. 27. Until I knew you main interest and a man. I did help pa this and that principalities may have man a queen of heaven. Or have man what in a dinner yes she will move until 1 year nankasa I am bitter mom. So bad it try pass you know man your day. Enkoyi. Sometimes I want to be creative before be basa the 2 hour in now. I have basa. And na makani nyina bomu a principalities na omo ha ma wie mmiri mu no wodiafo ani behwe bi pa deliverance power ade nam ye so fibroid de ende watwa fu amna tonko am de fibroid ne ayi mu ne de bonus ene de fato HIV mu ne hepatitis B asthma eno fato na new launching ya de amame no ena bra ne enya ne ma emma wo ba ma de botom ya forget usum Kristo kura nya wo de 27th March. And the Yanioma way mega pack way na mede and Mariasi. To our Mabia, I mean, would be a best share me beam. Come me your way once means I need him. Prophet of Patafo. Yeah. Prophet Numsio. Yeah, ba. I was for Prophet of Patafo and Martin in Canada 27th there. Kumaso online me say a blue chill for Odia Wadikabe Kawasi, you in ya so being your nibi. Na hey, da oda dani. Aha, machine there. Ya ma life dani asem. Aha. Ya ba na miniko foku ya bambi. Dani so a promise na otwi wa na fie da. Okoba sa some benya bibia life dito. Aha. Abza for prophet of Patafone attending can some no doso. Prophet kiya wiye. Okay. Na ba ku bia minim na kra de nka wa bre na because program a wiye kra ni adaje. Then say hu. Na ba ku bia open akode ya bejae minim zabi fantwa mu ni ya sole so a. What say John Hoba bi. Bible ne kan say yensum nyame wo huhum mu. Oh, ene no kure mu. Okay. Na yesu ya sole a aso de man ye koni akobo empire aba. But o hwe ayi abaye wiase na omo ko spiritual world ko yi omo no ma. Okay. Na nyame so se yensum ne huhum ye de ko a meyi yesu aye odo de adoye na ne yasa ba fie. Prophet no Bible no kai nchire mu ne te say. As have word in far beyond human comprehension. And nothing no wadauma. Ya fra wo na yesu su because that word no password de gusun kwa 5. Hey! Asamba akope no. Yeah. And ikra the mystical kings in kwa 5. Apono kwa obi bia ansa na watima artist asem na asem. The first one just say onya the spiritual seed of the father. Sa asem su nya do. Yes. Just when you the spiritual seed of the father. See, implanted the spiritual seed of the father in you are ultimately. And so for being near as you currently bit much less as him. Because as someone Nina sworn in Chras and was so. Yes, this will be what to be called. Yes, into a bit better as him be answered by the idea for cross your question. But then okra. Sir. Say some no ko bompire odi mampire ni e bloskoto sa yes and son as hasem na okan when you the spiritual revelation of the scripture another king you hear no when you the spiritual revelation of the scripture no asaba the spiritual level of the scripture maybe yanam no another one no when you say yes a mystical statement is a mystery and the third king as when you are the fourth king as when you are the higher level understanding and then another king and so now we are what about the earthly or the fleshly level understanding. This is when you are saying 5 years as no kind won't you see that we be fifa normal no what to I see you nsum nyame wode mu ani die mu nokure nokure nipa bia wan sum nyame wo nokure no huhum bia on see heaven ana nyame ni twaka
yes onipa bi a wansum nyame ɛwɔ huhum ɛne nokure mu no saa nipa oni nyame ni twaka de obeka bia no oboa yɛkasa huhum a it has nothing to do with the things of the realm of the spirit na huhum ne de huhum be mu no ɔka huhum konkro mu enti firstly so obi so osum nyame a ɔsɛ on konkro tena ne mu ni mu huhum ne mu yes I will call realms who call the sunsun be wiase na wokɔ who call sunsun wiase wokɔ pɛ de hɔ yɛ sum nyame hɔ huhum ti huhum konkro ni mu and what's it also di kan sum nyame first one eti nyam sum bi wo wiase bia nipa bi oso sum nyame biara o ye kramoni o hwan yo ne se nya hunkunkuru mu o ye kristo ni o ye obosumsum ni o ye Hare Krishna ba ha Hinduism Zoroastrianism Shindus or whatever sankrofo nyina se nya hunkunkuru mu ade o ka bia ye oboa onim nyame na kwan fa nyame mu hunkunkuru mu ono ne honhom na ye ka ne wasab no ono kwafo honhom no tetentre de honhom na ye honkokro no ni mu ne ye ka no wo ba ko Johnny court whatever se enye honhom ni mu a onka ho ena wosum no honhom ni mu nko a yiso osum no ode em nukrem eti saa ne ma we mi no hwan so no nukre ni mu no ono ni Jesus ya hwa de na me nkire o mase John 14 verse 6 Kofi, you have preached. John chapter 14 verse 6. What say? John 14 verse 6. What say? Verse 6. But you say, Jesus say no say. Tio Jesus say the same day. Many kwan no. Many day. A kwan no. Ana day. No kura no. Traso. Tio sum hum kunkunu. And to be forced will be so awesome. You should be filled with the Holy Spirit. Though I was saying Christ mu. Now sum nyame fa. Enti so obi so ye Hare Krishna ni a na wa fa Christ mu a nyame nya no kram Hare Krishna wo honhom bat nya no kram kai Bible ni be o say Jesus say no say Jesus say ne say me ne kwan ene no kram enu anu twa so tiansum no honhom wa esum bia wo wiase say ya bosonsum Hindus by high whatever esum bia wo wiase biara se nyina honkonkunu mu ani Yesu Kristo mu saasum we mi anu no se yensom sanya anu no so dia enie sa honhom no ani saasum no emfiri nyame enye nyame som na mo som nti nyankopɔ kan o say obi biara wansom mi wo honhom mu anu no kure mu no oni mi ni apa oni mi ni twaka na onya nkwade soso nti say o say people have this belief and perception say abosom no hwan na ebo wo mu nye nyame hwan wo mu nyina obi a anka ho all dia ek masters and all them amoma hunter no and obi bia no sum nyame de fa ma hunter mu the true sound and light the way some person do kodu nyame no na nyina is falsehood. Yes. Kai hope you also say. O say. Jesus say no. Jesus say ne say. Me ne no kura no. Me ne no kura no. O say me ne kwan no. Ono ne kwan. Eti kwan bia wo wiase biara. Enya kwan. Esum bia wo wiase bia apart from Jesus Christ kwan. Wafom, wayira. Prophet Opatafo. Me sew, wayira. To ase munsum me huhumu anu de ya. No kurem. When the Madonna go soon, we ask very forty. Dabi, Monsum Kunkuru to me. Now Monsum, why dimu? Jesus mu. And you will be a confu. I was in a hammer in a ball, was in a ball bottom. Sasana didn't believe here. No, and yet Yankasian Sumunyame, a wobosum. Yan Sumunyami was swum. At Yaframa, take Galim, Yan Sumun home. That is the Holy Spirit. Ya wa honhom bebre no wiase. Bon sam honhom wo. Motia honhom ya den. Te gare honhom, antoa honhom. Honhom ben ye ka no. Hon konkoro tumi. Ya sum no hon konkoro mu. Ene no kuram, hwane no kura no. Jesus Christ
Enti ya hwa de John 4:23. Yohani. Ha. Eti enan. Ha. Yimu adunumie. Ha, o si say. Ba cho say. Ha. Na bre no ereba. Tie o si bre bi ba. Na adu. Na samre no nie. Se no kure asorefo be sori eja no No kure asorefo so obi si wo ya asori ni. Nipa bi a ati religion bi a wo wi ase. No kure de. No kure asorefo. No kure asorefo. Ombe sori eja no. So ombe sori eja no. E wo honhom ne no kure mu. Honhom mu ne de ya. Ene no kure mu. Samre ne emre be ya. To aso. Na one a wo sori no saa no. Ena eja no ehwehwe. Ena eja no ye den. Ehwehwe. Enti emre bi a na atwam. Te say Abraham time, Moses mu time. No mo sum honhom but na no kure mu nim. Yes. No mo sum nyame wo honhom mu. Jesus no ho but no mo apia ma nipa say onipa hu e wo hutumi so hu no. Na fa ne so. Yes, e fa ne so. To say emre bi awie, emre ya me no wo ho die. Eba na adu enti na so bi be say ye nyina nyame ba ko ye nyame master, don't deceive yourself. If it is not Christ, forget. Sasam no kan no maka cho say kura password nko asay 5 anu ya 1 key no ma bie 1 key no mi ka say ni kire phone mu akwa bebo nsem nti say yesum be say yesum asum biara if it is not Christ, forget. Asimu so me dia ya honhom ne no kure mu. Okay, honhom ba ne ye kan ho asem na ye bo nsa honhom Eja no honhom. Eja honhom no so ya de honhom wa enti mu so me honhom kunkuru mu enti obi osum nyame bia honhom kunkuru no say atena mu na ye fully filled with the Holy Spirit. Now we yesu so ultimate fa honhom kunkuru enkonkodi ba hai mu say honhom kunkuru ni ba hai ho ultimate fa honhom kunkuru nkotena abosom ho if say honhom kunkuru wante bosom ho what he fa what Jesus ho if say Jesus na de ni share bo ma yen enti sa na tie de na kotena no kurum unya Holy Spirit na fa kotena no kurum no kura no so no wan ti say onim Jesus dia na say oso usum nyame yen nyina nyam ba ko de amesro men na da okra enye nyame ba ko bia wo sum patabiri nyame na mesum nyame ti huhumu, that is the Holy Spirit huhumu no ria na wa badia no kura no ko nipa bebre antwa wanya huhum nti so obi sum antwa na on fa Jesus mu a no kura sum titi ase ene ya we answer ba ko no aka 4 keys eno de on fa and dem mfa ma say no de prophet or patafo this all course no ma kire wo abusan for ensam no bi wa ya ka o ba ye biebie ma na emu ehu sa osum nyame honhom no kuro mu no ba bia ne na no ya fara so da mu so mu wenya baba aso dan ya ifon ayin sisi aso dan ba ha ni ari Christian kremo obi ansi aso dan unyina sisi okay ne honhom be ne tete sanzole ni mu obi akwaji aduro di ahye ho ya asori enye bosom na akwaji na ede ni ya asori nti sa honhom no ho na emo nya ho no oka osi sumi honhom mu sumi so ba sa sum honhom bi dia sumi awurade honhom na mi awurade sumi honhom ye de ya konkro ni awunya konkro na wan kanjira se fa konkro ko di Muhammad achi di Kristo achi na bi won ka se Kristo mpesa obepetu preko pa ajeje osi ko di nokure wunya honhom ni wia fa ko di de ya nokure achi wan susu ne nokure no me pesa Bible na eka eno na John 14 verse 6 Jesus say no say meni okwan ene nokure ti wuntimi nya onkonkuru fa nkogu nsa onkonkuru ngotwa nkokọ onkonkuru ntusire okay onkonkuru onyare obi wo mpoano okay prophet of patafo bi mame nka ma asem onkonkuru wonji nantwie onya ponche onya kokọ onkonkuru je de onye he obetena omu a ode osebra kotena de ya konokuram waso no kure Christ tina me say no masema de bia urade ka kire me so patafo
any spirit operating at this end time without the scripture is an evil spirit. Yes. Tuusu yo difo na. Sausu ye nyamedwuma. Na unim. Prophet of Patafo. Me so any spirit operating at this end time without the word is an evil spirit. Prophet of Patafo. Oh, Jamai. And anybody operating at this end time, or see one day assembling the Quran and your flesh. Say Munayana a debate in a 2 person me say, Ubi main Kai Babu Nima Hong Kong to me. Let me tell you something. To a more Costco Kai Babu Hong Kong. Also, meet me a day. And Kai Babu, who to one that catches will be Hong Kong to be more. Want to be Kai Bible. Now, so home, but we won't be Kai Bible. Yes, I know your home. Miss Bois. I know your home. Bois, one cast was my canoe. Prophet of Patafo. Miss Bois. Into whom? Oh, Bian Kuku back now, Mubia. But Ubakai Bible. Oh, as someone automatically better now. Do Casacra Koti. Why now, Kuku got to my own Koti? And I see someone say, Ukra Bible Kakrakasun and them. Dear the war, as someone in this saying. Nti dia ubakabia wonyina so. Wonyina so nyame asabunu. Na aba be se and am panyin si aye. Kavrache, enka kavrache we heaven. Prophet of Patafo dey okay twa to yem face. 7. Enya akom ni akom. Akom ni dan taba no, kwatra vie. Osofo na obe ye tanye fan. Sebi kavrache. Enka na so fi. Ebere bi enka sebi kavrache wa so fi. Prophet, dey oji chat for you wie so bro. Now go on say odi baby a o him bia. Na 27th. Bra what na me bejo. O da me nka kese 27th. But more than a bra. Ho de enye se bi asem ho. When you word to word. Go for ku jade e ya we no. Power to power. Atan o nyame be ye adwuma. So ne me ya. Na to obi a se onkonkro won so ba Bible de onim da. Sebi kafrache de ye kasa. Na bi o. Sabe kafrache. Kasa. Na so nkokoro wa no osuro no. No abeto sebi. I was for Prophet of Patafo our that zenith of heaven's ministry. Enti we pay all you need be number no. So dress code here all white 27th. All white. Yeah, they are showing crowd about your mom. There be all white so atale white. And now you heavy BBC so. There be all white. This say e ba mo the BBC amba na bia by mistakenly one thing. Ne wo chedi anya ni na ho. All white. Omo de na bra na empire. In fact, Adam me hwani am nyame beye pa ne nyame mo de nsa beka na ehu. Bo mo de na bra. Ne urade na me yesu be siesia. Antie de obi kan. Bra security tight obiantimi yohwe so just for be ban police for na dani na wotwi mu nyina wa yo ni nyina ho adwuma nti bra ambofo ba wo I don't say broche for the on handle mu nyina. Yes. Military ni police for do o makasa omo amonkas nyina beba obi po mejimi abrochire for ba obi po meye dedebi o yango bo shira dada enu ntino so utie mi a meto nsa de afro ba bia obi a na wa say esubonti asase no in fact hotels ho ya yema o no dey asempa na o kai any pa na ne dani mama update so na yes anu ma no security ne ba bia ho ba dani ayi ya je dance wagu opa eno asa mo fa dollar mra dollars no hu dani a mo fa dollar mra ba bia am ba dani ya pay hotels we need scar dance so 27th maybe I'll go be a jai. What's that where they say be see that jai maybe I'll call it jayo na ba kwa wi am obubu ani asole na so na akwaro mbui and nine kesie bi ye be sane alliance me ka kire o sa na no nye nan yale nan bra nyane wa amade ne ka fatira fie bo mpaye e be mo online na mom say 27th upodifo bi wo de a fo ani nkire ba bia say abrepo asubonten azambia ni ho me se me na see adika shebo say obi bia fa the life o college nyina ye kamlesim ye bia prophetic ye obe ye bia life ye ntin ko ba akokra na o no ma ya kra ye de be adwuma we no
o dia prophet of Patafo yem face obi Charles akitwa bi kura na me say o be ya wan say wo num suo kura na camera hwe busuo nim ya ni bra abre wo wi ase ha ne Ghana ha no prophet yem face ha ya be do ase energy sir open all you need bia with all due respect na man the screen any no bobo de ne fa ba bua me na mitimi ayi enye 27 fi bua me gay wo ba mo ni so on dem badge no ma dollar no yankubo nhira mo mi chi obi bia hwe wo ye why me sro hwe wo ye na Yesu odo ose yanso no hunhum no kurim enti esum bia ba wiase bia Kristo enti saasum no mu no manifo aso achi right here that was a prophet of Patafo na busia for moten en kano muti ko fokun ka Danny Boy the CEO and then the load no suye adwuma no na ye ni nyina mi do se kofi ye dum besi ha e do bibia se mo ma bai